Dakle, ljudi, dobar dan. Nastavak slijedi. Dobrodošli u popodnevnu varijantu u kojoj smo se značajno prorijedili, punog želuca, sretni i veseli. Vidim da vas je 10 kovalo hranjenje, ali dobro, polagano, ufurat ćemo se, sutra će biti puno bolje. Znači, ja sam i dalje Jasmin, Igor i dalje radi sa mnom, znači ću ovo predavanje održati ja da ga malo poštedimo, ipak je odradio kompletnu konferenciju do sad, pa da malo damo da udahne. Pričamo danas, odnosno pričam o budućnosti radiokomunikacije, cyber security, odnosno kibernetičkoj sigurnosti, odnosno kibersigurnosti, kako god da ju zvali. Kibernetička sigurnost je službeni naziv, ali želim zapravo otvoriti priču, jer ovdje mene ne zanima samo priča o cyber security i Wi-Fi i ostalom, nego me zanima i priča o tome što moramo osvijestiti da smo mi zapravo u problemima. Mi smo u problemima, pričat ćemo o tome, ali recimo, prva stvar i osnovna je, ne smijemo koristiti enkripciju na radiovalovima, kao radioamateriji. Sretno. Nijedan od protokola koji danas koriste više ne možete koristiti bez toga. Slušam. Može biti enkripcija, ali mora biti javno dostupna. Sad već ulazimo u raspravu. Eksplicitno kaže članak, zabranjena je enkripcija. DMR je zabranjen za početak. DMR nije javno dostupan, proprietar je, patentiran je i ne smijete ga disassemblirati. Znači DMR nije javno dostupna enkripcija, a mi ju ga koristimo. Postoji problem što je zakon je zadnji put mijenjan 90-ih. Odnosno ne zakon, nego pravilnici. I jaru kaska. DMR se može samo enkriptiran koristiti. Ne može biti dekriptiran. Vi ne možete izvaditi van zvuk iz DMR-a bez da ga dekriptirate, jer on je u paketima. A paketi su pokriveni njihovom proprietary tehnologijom koja se zove Ambek, whatever, Ambek 2 plus nešto. Molim? Da. I to je jedna stvar, a druga stvar je, postoji dekripcija za to. Ali je zove se mislim da ga ima na ovome, Back 2 se zove Back 2 lib, koji je protuzakonit. Jer krši patentna prava od ljudi koji su napravili DMR. Tako da to je taj problem o kojem moramo razgovarati. Znači, nije pitanje da je enkripcija zabranjena ili nije, nego je problem u tome što je enkripcija postala komplicirana. Pravila su pisane 90. kad je enkripcija bila trivijalna priča i znalo se šta je enkriptirano, šta nije. Kad smo otišli dalje od telegrame i kad smo otišli dalje od toga da zapravo govorimo neke kodove, odjedanput je stvar postala komplicirana, pogotovo sa digitalnim modovima. Digitalni modovi su beskonačno komplicirani. Jer pitanje koje vama postavljam je, prije što uđemo u raspravu o tome, ako koristite FT8, FT8 radi to da šalje vašu pozivnu oznaku, šalje vašu lokaciju i šalje vrijeme kad je poslan paket. Ali paket kao takav je heširan. Vaša pozivna oznaka nije direktno otvorena. Ona se može pročitati, ali nije direktno otvorena. Tu sad već dolazimo do priče o tome koliko je to enkriptirano u odnosu na ono što se može pročitati. Ako kažemo što je Željko rekao, da ako se može pročitati, ok, to je fajn. Ali mi dalje emitiramo nešto enkriptirano. Onaj ko sluša mora primijeniti metodu da bi to mogao pročitati. Da li je to dekriptirano ili nije? Nije definirano. Nismo napravili jasnu distinkciju u zakonu. Ali dobro, ajmo se igrati sa ovim, ajmo ispričati priču, jer mene zapravo zanima poanta ove predavanja i da pokušam o svim tehnologijama kojima se danas bavimo pričati. Imam jako puno priče koje ću napraviti, imam jako puno slajdova koje želim proći, imam relativno malo vremena, pa bih htio zapravo vam dati pregled. Nije cilj da sad prođemo kroz svaki frekvencijski opseg, kroz svaki način enkodiranja i to, nego samo da nam pregled što sve postoji i na koji način se može koristiti. Imam tu i neke stvari koje nisam ni spominjao u općoj prezentaciji, imate Raspberry. Možete Flipper Zero pogledati ovdje, ako vas zanima. Ovo je zgodna stvar koja je primopredajnik do gigaherca, koji može otključavati vrata, koji može kopirati kartice, koji može svašta. Ima u sebi jako puno tehnologija koje su unutra. I ovdje imam nešto zove Portapak M2, odnosno H2, koji je HKRF1 baziran. To je kartica koja odradi od MHz do 6 GHz. Ima nekakvih između 10 i 100 mW izlaza i može biti primopredajnik. On može, zapravo može puno toga, ali da ne ulazimo u to. Ljudi su s time radili GPS pufere. Ali o tom potom. To je moj cyber security dio mene koji se bavi inače tim stvarima. Ajmo pričati o ovome. Znači, radioamateriji. Ovdje su svi radioamateriji manje više. Oni koji nisu, naučit ćete. Po zakonu smo mi jedini koji smiju eksperimentirati na ovaj način. Kad kažem jedini, nismo jedini, naravno, ali mi smo jedini civili koji mogu normalno raditi sa puno tehničkom autonomijom. Ne odgovaramo nikome dok ne smetamo nikome. I to je
jako široko dozvoljeno s obzirom na sve ostalo. Skoro pa ne postoji više nijedna tehnologija u kojoj možete to raditi osim radioamatera. Kad razmislite malo o tome, zato što, to ću vam poslije spomenuti, frekvencijski opseg je nešto što je javno dobro. Javno dobro je nešto što mora se štititi, država ga ekstremno agresivno štiti, s pravom, a mi možemo operirati od 136 kHz do 250 GHz službeno. Što zapravo znači da zapravo nema frekvencije na kojoj ne možemo raditi, objektivno. Ne na cijelom spektru, ali možemo eksperimentirati na svakom dijelu spektra koji je naš, koji je dozvoljen nama. Ali nima niko drugo koji ima takvu široku licencu. Recimo, ako radite sa nekom službom koja je baš služba, ona ima svoje vlastite komade na koje može nešto raditi, ali mora raditi unutar tehnologije neke, na određenoj frekvenciji sa određenim načinima rada. Mi ne moramo. Mi možemo izmisliti, možete sad sjest, napisati svoj vlastiti protokol za komunikaciju, FT8, FT4, FT2, možete ga dići na nekom dijelu spektra i reći ja isprobavam. Nije zakonski zabranjeno. Druga stvar, mi smijemo raditi s vlastitu opremu. Ne postoji ništa drugo što možete napraviti sami i koristiti to javno. Razmislite malo i recite mi ako imate neku ideju. Da li nešto možete proizvesti sami i to koristiti bez da imate ikakve vanjske firme koje vas moraju certificirati? Jeste sigurni? Nisam 100% siguran. Vjerojatno netko treba atestirati nezapaljivost, neispuštanje para, nešto. Dobro, znači za sada konsenzus je da radioamateri i proizvođači metli su jedini koji smiju nešto raditi, izvrsno. Sviđa mi se. Ok, ubacit ću. Mi smo uvijek eksperimentirali, radioamateri eksperimentiraju sa svime. Radioamateri su bili ti koji su se igrali sa paket prenosom preko radiovalova, sa modulacijama, sa svim nekakvim čudima unutra i svašta radimo unutra. Sad, spektar je strateška infrastruktura, odnosno neobnovljivi prirodni resurs. Na spektru je sve. Recimo, od radioamatera sva komunikacije vojne, privatne, civilne, ovakve, onakve, do u krajnjoj liniji vidljivog svjetla, pa nekakvih ovih Isuse Bože, rentgena, magnetskih i svi ostali, rade negdje nekog dijelu spektra. Taj spektar se mora zaštititi zbog toga što sve te stvari moraju međusobno koegzistirati. Mi imamo nekakvu regulaciju koja kaže imate nekakav HAKOM Hrvatske, odnosno neku europsku regulaciju i sad kad pričate o spektru, odjedanput ćete shvatiti da ga ljudi napadaju. I zato je taj dio cyber security, danas ću balansirati među dvije stvari, priču o tehnologiji i reći ću koja je njezina mana, odnosno što se s njom može napraviti krivo. Kibernetički napadi na spektar mogu biti jamming, koji čisti, to se zove low effort napadi, jednostavno umetate komad spektra tako što šaljete gore nešto što neko smeće. Možete lažno emitirati, znači možete pretvarati se da ste neko drugi i možete raditi nešto zove replay napad u kojem vi snimite nešto pa to reproducirate da bi na neki način nešto postigli. To su osnovne stvari koje možete napraviti, ima toga još. Sad, radioamateri su užasno specifični, niste nikad o tome razmišljali. Mi smo za ostatak prošlosti što se tiče ovoga, jer mi imamo ekstremno otvoreni pogled na svijet. Ne postoji nikakav način da vi dokažete da ste vi ti koji jeste. Na 2 metra, ako vas čovjek poznaje po glasu, što se danas može sa AI-em riješiti, to je jedina vaše predstavljanje. Na FT8, digitalnim modovima, ja upišem vašu pozivnu oznaku i radim. FT8 je posebno specifičan zato što je kratki val, pa je granulacija, triangulacija relativno velika, pa ne možete samo tako, ako ja sam u Sisku i emitiram s vašom pozivnom oznakom, niko ne može shvatiti ko je ko. Može nakon puno komplikacija. Ali lažno predstavljanje u radioamaterizmu je nešto što mi ne borimo se protiv toga jer smo degradirali sustav, ali sustav je loš i ne možemo si pomoći trenutno. Jedini trenutak kad ćete u cijelom radioamaterskom životu morat se predstaviti nekome će biti kad polažete ispit i kad tražite od Log of the World da vam izda onaj certifikat da možete potpisati logove, da možete ih uploadati gore, da možete verificirati koje selke. To su dvije situacije u kojima će neko daći tražiti identifikaciju. Na bandu raditi, sve je otvoreno. Postoje tehnike da se to može identificirati, odnosno se može vas identificirati. Postoji identifikacija stanica koje su u predaji, zato što kod vaša stanica ide u predaju, ona
način na koji se ona pojavljuje u spektru i način na koji se zapravo vaš signal pojavljuje se može pratiti i onda svaka stanica ima specifičan način na koji se pali. Govorimo o mikrosekundama i govorimo o nekakvom valnoj obliku koji dolazi unutra, ali svaka stanica je različita. To se može pratiti, ali i to ima jedan problem, a to je da kako stanica stari, karakteristika se mijenja. Ako neka stanica je 10 godina starija, ona će imati potpuno veću karakteristiku nego stanica koja je nova, čak i ako je to bila ta ista stanica. E sad, ajmo pričati malo od analogije pa do digitalije. Ajmo preći 950. Počeli smo sa AM, FM-om, analognim voice-om koji je bio najjednostavnija stvar, nema ništa, nema enkripciju, nema notifikaciju, nema ništa, nema nikakvog načina zaštite. Samo da se razumijemo, ja ću koristiti sljedeće stvari. Kad kažem autentifikacija, znači da li ja znam s kim razgovaram? Da li na neki način je svjestan sam koje s druge strane? I da li se to može provjeriti? Ne da li ja vjerujem, nego da li se može provjeriti, to je bitno. Enkripcija, kažem, zaštita komunikacije tako da ju nijedna treća strana ne može prepoznati, odnosno ne može ju dešifrirati. Neću koristiti izraz enkripcija za one stvari koje su enkriptirane, ali zapravo su samo kodirane tako da bi se mogle prenijeti. Jer digitalne mreže nisu enkriptirane, su kodirane. Enkripcija je nešto potpuno drugo. Enkripcija pretpostavlja da imate komunikaciju koja na neki način omogućava da jedna i druga strana razgovaraju, niko drugi treća strana ne može slušati. Pričali smo onda o repeater mrežama, imali ste VHF, UHF repeatere i to je dugo godina bio status quo. Imali ste repetitore koji su bili 2 metra i 70 centi i to je to bilo otprilike manje više to. Infrastruktura naša je bila radioamaterska, na prethodnom predavanju ako niste bili, rekao sam da je do negdje tamo 2000 tih zapravo infrastruktura koje su imale specijalne službe, oni koje smo imali mi, je bila praktički ista. Repetitori su bili ovakvi ili onakvi, ali... Zašto? Nisam ja kriv, nisam? Ok. Infrastruktura je bila manje više ista. Koristili su iste frekvencije, isti način komunikacije, isto sve, samo što je ono što se mijenjalo se to što je infrastruktura koju su radili oni koji su se time specijalizirali, su imali bolju opremu načelno, ali to je bilo to. Danas se to dosta mijenja, jer radioamateri stalno prčkaju nešto i rade nekakve svoje nove stvari koje su njima zanimljive, ali usput učimo užasno puno. Mi smo oni koji guraju napredak zapravo u tehnologiji. I sad, tamo negdje 2000. 2005. To je počelo duše 90. i neke 92. prve, druge, treće, su počeli pojavljavati stvari koje su postale zanimljive. Paket radio, AX25, APRS, Destar, odnosno DMR, odnosno Tetra, odnosno P25, ovisno da li ste u Europi ili u Americi, System Fusion, NXDN, to su bili različiti protokoli koji su bili ili miješano analogno digitalni, su bili kompletno digitalni. Destar, System Fusion i NXDN su bili zapravo 3 proizvođača koji su radili sličnu stvar. Oni su pokušali napraviti protokol koji će omogućiti da se na jednom repetitoru na neki način dijeli vrijeme, znači da se komunikacija omogućava na više kanala na istom kanalu frekvencijskom. Isto tako su htjeli zapravo zauzeti tržište. Destar, System Fusion i NXDN su dovoljno slični da se mogu koristiti paralelno, ali su dovoljno različiti da se ne mogu koristiti paralelno i da se ne mogu koristiti isti uređaj. To je namjerno. ICOM, Jezu i Kenwood su svaki od njih pokušali izgurati se na tržište. Najbolje je uspio po meni ICOM sa Destarom, ali on je bio loš. Bio je loš zbog toga što je imao nekoliko nužnih ustupaka tome da oni zapravo dižu svoju vlastitu mrežu, odnosno svoju vlastitu strukturu i da njihova struktura je bila napravljena tako da je jednostavno nije bila održiva ako svi radioamateri ne stanu iza njih. Njima je trebalo to da se napravi nekakva topologija koja bi omogućila da se svi ti destari između povežu, ali nisu osigurali onaj backend na internetu i to je bilo tehnička greška njihova. Ali dobro. Nakon 2020, ja tu pišem, nije to baš točno, malo i prije toga, su se počeli pojavljati agresivno meševi. Ideja meša je nešto što kaže imate mrežu, ta mreža je napravljena od nodova koji ne moraju nužno komunicirati jako brzo, ne moraju nužno biti nekakvi veliki repeteri, nego imaju nekakav mali core svoj koji omogućava da se sa svim ostalim dijelovima mreže razgovarate na neki način. Ima hrpa načina na koji to možete raditi. I zamišljeno je da ako neki od nodova padne, ostali preuzmu njegovo opterećenje. Razmišljate o tome kao o nekakvoj baš mreži, mreža po definiciji, koja je napravljena tako da ako imate dvije točke,
te dvije točke mogu međusobno razgovarati bez obzira što se događalo. Samo da vidim da li ima možda ovdje jedan slajd koji bi zapravo možda mogao pokazati. Samo trenutak, ispričavam se. Naime, napravio sam jednu malu sličicu ovdje u popratnim materijalima koja se zove ovo. Ne. Ajmo reći download. Čekaj. Evo ga, tu je. Dok ja naučim koristiti ovo. Željko, bio si u pravu. Ovo je teško za koristiti. Google i koma. Ok. Ovo je nekakva ideja. Htio sam ovo pokazati zapravo kao nekakvu ideju koju smo se mi bavili. Ovo je klasično umrežavanje, odnosno ono klasično što smo prije imali. To su repeateri. Imate jednu centralnu lokaciju, imate dva uređaja koji međusobno razgovaraju i ono što gledate je koliko ljudi može razgovarati istovremeno i na koji način oni koji trebaju razgovarati čekaju ili ne čekaju na svoju komunikaciju. Ono što je ovdje recimo posloženo, ideja je bila da imate na raspolaganju 3 kanala. Znači dogovorili smo se da imamo 3 različite frekvencije na koje možemo emitirati i kažemo ovako. Operativa, sigurnost i medicinski logistika, whatever, oni krenu razgovarati međusobno. I ono što se događa da oni počnu razgovarati, operativa je na kanalu nekakvom, ona razgovara gore, operativa druga koja želi razgovarati je blokirana zbog toga što je nešto zauzeto. Dok god su kanali zauzeti, oni koji su bili fiksni, a bili su fiksni kanali unaprijed dogovoreni, oni koji žele razgovarati ne mogu razgovarati dok se ne oslobodi njihov kanal. Znači, imate fiksne kanale, dogovorite koji su kanali, ali ste ograničeni s time ko razgovara na vašem kanalu ako ga ne možete promijeniti. Zato su sve policije, sve civilne zaštite, sve ostale stvari, kad su koristile ovaj način infrastrukture, su imali mogućnost da imaju nekoliko kanala da se mogu seliti okolo. Problem je što imate gomilu ovih blokiranih čekanja. Oni se dešavaju zato što netko drugi razgovara na istoj frekvenciji na kojoj ste vi željeli razgovarati. Ono što možete napraviti, ako to napravite pametnije, možete doći i reći, ok, sad smo mi trunking sustav, to će mi trebati za kasnije, pa možete napraviti to da kažete, evo ga, cijela mreža funkcionira sa nekoliko kanala koji su otvoreni, ali postoji nekakav centralni sustav upravljanja koji kaže ko s kim smije razgovarati. I ono što on radi to da alocira vama one kanale koji su na raspolaganju, tako da kad vi želite razgovarati, automatski dobijete način na kojem ćete komunicirati sa svojom grupom. To funkcionira dok imate dovoljno malo pokušaja komunikacije, odnosno na broj kanala. Ako puno ljudi pokušava razgovarati u različitim grupama, ako nemate dovoljno kanala, ne možete raditi. Ali se ovo događa automatski. To je poanta tetre. Ono što je poanta meša je da je sav protokol napravljen kao promet, koji je IP promet, znači paketni promet između nodova. Nije bitno ko s kim razgovara, dok god imate krajnje točke povezane na neki način. Ova stvar se sama, to zove self-healing, ona se sama čisti. Znači, ako recimo tu imam, ovaj nod se vrati online, a ovaj nod prestane raditi, meni točke A i H, koje su trenutno podešene kao izvori odredišta, oni mogu međusobno razgovarati zbog toga što postoji link između njih. Ja mogu sad gasiti nodove, ali ako je nod koji me povezuje offline, nema linka, ali zato nod neki drugi može preuzeti njegovu dužnost. Znači, ja mogu gasiti nodove zapravo nekakvim rasporedom koji može biti potpuno nasumičan i mreža će se sama popraviti. Bilo koje od ovih točaka između može pojavljivati se i nestajati, dok god postoji mogućnost da one komuniciraju, uspostavit će se sam nekakav promet. Mesh je fenomenalan za podatkovne mreže i Mesh je fenomenalan za mreže koje rade sa malom snagom. Jedini problem koji ima je to što ako imate jako puno tih točaka, način na koji se uspostavlja komunikacija je težak. Jer morate imati nešto, protokol, koji se recimo zove OSPF, ali nije bitno, neki protokol koji će izračunati na koji način se podaci moraju prenositi i morate to raditi brzo. Naime, ono što vas muči kod ove komunikacije i zašto ove stvari rade, je da ako imate glas ne voli prekide. Ako ja prebacujem podatke kroz ovu mrežu i meni treba 3 sekunde dok se mreža presvića i prebaci se na drugu tehnologiju, meni će glas puknuti. Ja ne mogu razgovarati s nekim ako mi 3 sekunde ne postoji mreža. Mora se raditi u jako malim vremenskim intervalima, a to opterećuje užasno mrežu, tako da meševi imaju obično problemi, i to ćemo spomenuti kad budemo pričali o meštastiku, odnosno meškoru, način na koji se popravljaju te stvari i način na koji te stvari rade. Samo me zanimalo da razumijete ove 3 stvari, znači konvencionalna repetitorska mreža, trunking, odnosno meš, da su to potpuno različiti svemiri zapravo. E sad, da se vratim na svoju priču,
I da kažem ovako. Mesh su mreže koje su bile od početkom 2012. Onda smo se počeli zabavljati sa mrežama koje se zovu long range, low traffic, odnosno long range, low data, kao što je recimo LoRa ili Meshtastic, koje su mreže koje su se pojavile sa užasno zanimljivom logikom, a logika glasi ovako: ne treba nam radioamaterska mreža koja prenosi puno podataka. Treba nam malo podataka, ali na ogromnim udaljenostima. To nije trebalo radioamaterima prvenstveno. To treba ljudima koji imaju nekakve uređaje, obično. Ako želite komunicirati sa uređajem koji su glupi i koji ne rade ništa veliko, mjere temperaturu, upravljaju se nekakvim uređajem, vraćaju vam samo nekakav podatak, vibracije, protok, nešto, ne treba vam ogromna količina podataka, ali želite da imate jako jednostavno upravljanje i jako veliko domet sa užasno malom snagom. LoRa to omogućava. Ona kaže ima dugi doseg, nisku propusnost, jako malo paketa ide unutra, ali se enormno koristi. Trenutno je grad Zagreb u sustavu dizanja LoRa mreže koji će imati 750 točaka pristupnih i 150.000 klijenata. Jer namjeravaju čitati klijenata. Znači, namjeravaju čitati kompletno sve vodomjere u gradu Zagrebu automatski. Svaki dan 2 puta. Preko LoRa mreže. LoRa mreže to omogućava. Znači, LoRa mreža omogućava da jako malo podataka šaljete, ali mreža napravljena da bude užasno gusta. Amateri imaju svoje nekakve egzibicije koje se zovu MANET, Mobile Ad Hoc Network, odnosno Haven MANET, koji je baziran na jednom drugom standardu, pričaju o njemu. To su različiti protokoli predviđeni da bi se osiguralo da imate nekakve samoorganizirajuće mreže. To je glavna stvar koja se trenutno dešava. Mi želimo samoorganizirajuće mreže bez centralne infrastrukture. Želimo da svi budu odvojeni. To radioamateri rade cijeli svoj život, ali sad dolazimo do one ironije. Mi pokušavamo biti samostalni, mi pokušavamo biti necentralizirani, mi pokušavamo se organizirati, to sve radioamateri rade od 100 godina. Ali ljudi žele imati privatnost. I onda uključuju enkripciju koja nas sve skupa smeta. Jer nema enkripcije. Enkripciju ne bi smjeli uključiti. A želimo imati decentraliziranu mrežu. Ono što je početak bio, AM, FM, SSB i CV još uvijek živ. Ono što je nakon toga nastalo, ja sad ću po tehnologijama krenuti i reći ovako. Analogni FM, dvometarski. Slušam. Da. Dobro? Doći do nje, ali dobro? Ima dvije vrste rada, enkriptirana između dva korisnika. Da. Međusobno prijatelji, recimo. Da. I postoji javna. Većina ih ima to, da. Dobro? Mene sad zanima, kad si na javnom, onda svaka ta točka služi kao relay. Da. Da li kada imaš privatnu komunikaciju s nekom udaljenom točkom, da li i u tom slučaju svi ovi koji su na javnom služe kao relay ili ne? Ne znam dovoljno LoRa da mogu potpuno 100% odgovoriti, ali mislim da mogu služiti kao relay. Recimo kod retikuluma koji radi praktički istu stvar, svi služe kao relay. Ne znam kako je kod LoRe. To je mora neko ko se baš bavi LoRom odgovoriti. Da? Da? Da. Da. Nisam siguran. Jer nisam siguran, znači, relay ne mora nužno biti onaj koji može... To se može isključiti da budeš relay. Naravno. Ali to je zbog zaštite... Mislim da on svako sudjeluje u mreži, ali stvar u tome što ne želite biti relay ne zbog toga što želite nekog zaštititi, nego ne želite biti relay zbog toga da uštedite energiju. Jer LoRa recimo omogućava, možete kupiti, ne znam, Sigfox je isto nestao, ali dobro, ista logika, možete kupiti recimo uređaje koji su toliko malo energije troše da se uopće ne mogu popravljati. Imate recimo senzore vlage, senzore za tipke, koji su predviđeni da traju 2 ili 3 godine, odnosno oni ne kažu 3 godine, nego kažu 3000 aktivacija. I to stavite negdje, on će 3000 aktivacija odraditi, ne možete ga otvoriti, vodonepropusan je, mali je, zaštićen je od svega, ali je za baciti. To je naprosto throw away tehnologija. LoRa ima tu karakteristiku, on ne može biti relay naravno. Ljudi rade sa LoRom čuda. Recimo, jedna od stvari koje sam sad baš pratio, jer me zanimalo,
užasno popularna tehnologija koja se trenutno radi je praćenje tereta, pri čemu mislim na voće i povrće prvenstveno, sa uređajima koji nisu samo LoRa, nego bilo koji drugi standard koji radi sa jako niskom propusnošću, zbog toga što želite u svakom kontejneru imati mjerni uređaj. Znači, kad ljudi šalju banane sad konkretno, u svakom kontejneru s bananama je jedan mjerni uređaj. I više se ne vjeruje na časnu riječ da su banane bile ispravne, nego uređaj mjeri da li je kontejner prešao sa temperaturom ili sa vlažnošću neku granicu, da se zna da li je bio ispravno čuvan za vrijeme cijelog transporta. Da se može ne platiti neko ko se ne brine o tome. Tako da tu postoje specijalizirane stvari koje nas zanimaju. Ali ajmo se držati radiomaterijala, ćemo inače izgubit ćemo se. Ok, ajmo ovo. Analogni 2 FM, to sve znate. 2 metarski FM, uzmite stanicu, razgovarate, decid. E sad, ajmo pričati malo o sigurnosti 2 metra. Ajmo se ne igrati, ne postoji. CTCSS, DCS, DTMF komunikacija i to. DTMF je pokušaj da se upravlja sa repetitorima tako da drugi ljudi ne znaju koji su kodovi za aktivaciju i deaktivaciju repetitora, što je definicija enkripcije, jer je to enkodirana poruka koju ne želim da drugi amateri znaju, ali mi koristimo kao DTMF koje ureduje, to nije enkripcija. A to je kodirana komunikacija, jer ne želim da drugi amater zna koji je aktivacijski kod za moj repetitor. Sa uređajima kao što ovdje imam, recimo taj HKRF ili bilo koji drugi koji može dekodirati, bilo koji SDR, koji može dekodirati radio transmisije, DTM se čita sa besplatnim softverom. Samo kaže da im pročita DTM koji vidiš u ovome. Kad se pojavi, ispisat će vam kod. Tako da, to sve skupa omogućava da zapravo izolirate uređaje. CTCS nije privatnost, on samo služi da ne možete otvoriti repetitor slučajno, objektivno. Ako vas zanima koji je subton, pogledate. Uzmite uređaj i na spektrografu pogledate. Ne mislim da je to sigurno. To služi za komunikaciju, ali nije sigurno. DSTAR, DMR, C4 FM, odnosno ISF, su digitalni načini rada koji su se sort of svi okrenuli prema AMBE-u. AMBE 2, odnosno isto AMBS, koje je isto to. Pokušali su efikasnije iskoristiti spektar, pokušali su uključiti GPS, SMS, prijenos podataka i tako dalje. U trenutku kad je to nastajalo, to je bilo dobro i to je bila revolucija. Danas više to nije nešto posebno jer je naprosto tehnologija otišla jako daleko dalje. AMBE Plus je posebni problem zbog toga što je firma koja ga radi, DVC, je naprosto licencirala to. Vi morate kupiti licencu od $8 da bi smjeli koristiti uređaj. Znači, vaš uređaj koji ima DMR ima $8 licence unutra da bi ga smjeli koristiti. Ako je uređaj jedan od onih kineskih igrački, postoji mogućnost da koristi nešto zove MBLib, koji je ilegalan, koji je zapravo ilegalni dekoder za patentirani uređaj, ili koriste kodek 2 koji nije kompatibilan. Pa onda nemate zapravo DMR, nego imate nešto drugo. Ako hoćete baš DMR, morate napraviti neki način nešto. Problem je to što je kodek nije besplatan. Kodek je locked in i vi bi zapravo morali uvijek koristiti taj čip, jer, i tu sad dolazimo do onog dijela, zašto ne bi mogao koristiti DMR u komunikaciji između dva PC-a? DMR nigdje ne traži da ja budem na radio stanici. Ja mogu uzeti paket i poslati ga kroz nekakvu data mrežu na drugu stranu. Ja mogu uzeti DMR encoder, poslati podatke kroz internet i na drugoj strani ga dekodirati i dobiti zvuk. To radi Brandmeister u krajnjoj liniji praktički cijelo vrijeme. Što više, Brandmeister isto krši malo zakone oko toga, ali o tom potom. Ok. Kodek 2 je zamjena za DMR standard i on govori o tome da možete eksperimentirati, ali kodek 2 ima problem zato što je izmjene njega, ako niste radioamater, su tehnički nedozvoljene, ne bi smjeli imitirati uopće, to je prva stvar i druga stvar, morate paziti koji je ovaj način kodiranja koji smijete raditi. Tu se sad kažem, ulazimo u sivu zonu koja je nastala samo zbog napretka tehnologije. Nisu radioamateri loši, nego jednostavno ne prate, zakonski se ne prati ono što mi radimo. Mi smo zapravo krivi jer nismo gnjavili ljudi da to zapravo standardiziraju i naprave kako treba. FT8, FT4, FT2. Ako se niste s time igrali, apsolutno zarazni i fenomenalni modovi za igranje. Možete uzeti 5-vatni odašiljač i možete raditi Japan, tehnički, ako imate dobru antenu. Čućete u svakom slučaju sve, moći ćete raditi na ogromnim udaljenostima, s tim što trenutno prvi softver je bio Joe Taylor, koji je Nobelovac, je napisao softver koji se zove VCTX i njega je dignuo sa FT8 standardom koji je radio sa dugačkim ciklusima čitanja, odnosno slušanja, od 15 sekundi, koji su bili napravljeni tako da zarade sa
iznimno malom snagom i na iznimno velikim udaljenostima. Znači, fenomenalno radi dekodiranje na ogromnim udaljenostima i čudo je, zato što možete raditi sa stanicama koje ne da ne mogli čuti, nego ne možete vidjeti da signal postoji uopće, praktički ono možete dekodirati iz toga. Jer se u šumu se zapravo skriva signal koji vas zanima. Ono što je zanimljivo, FT8 bio prvi, onda se pojavio FT4 koji je manje tolerantan na šum, odnosno na smetnje, i radi manje osjetljiv, ali prednost mu je to što radi brže. Ne morate čekati 15 sekundi da bi poslali nešto, pa 15 sekundi na odgovor, nego čekate 7,5. Onda su naši dragi prijatelji, ekscentrični Talijani, uzeli vibe coding, uzeli kod u Claudeu. Za one koji ne znam čemu pričam, uzeli su AI, uzeli su FT4 koder i rekli su Claudeu, ajde mi napravi bolji koder koji je brži. Dobili su naravno lošiji kod, jer kod ne može, znači ne možete napraviti to da imate istu toleranciju na smetnje, odnosno istu osjetljivost, a skratite bandwidth, ali su napravili nešto što radi sa 3 sekundnim ciklusima, pa je užasno brzo. FT2 je nastao u veljači, već sad je priznat kao standard i ljudi imaju milijone veza već. I tipa ja imam 2000 veza, ne 2000, 200 veza imam kod njih. 2000 veza je bilo prvi dan. Jednostavno ljudi su to napravili preko noći. To je ono što je LLM omogućio, odnosno AI-evi. Nas čeka samo napredak oko ovoga, zato što radioamateriji su prije bili oni koji su eksperimentirali sa radijem, ali nisu mogli biti puno u digitalnim modovima zbog toga što nisu imali znanja. Jako je teško raditi sa digitalnim modom ili raditi sa nešto sa napisio ako ne znate programirati. Ja znam užasno puno programera koji su pokušali programirati, nije im to išlo i onda su se zapravo zaustavili svoje eksperimentiranje i nisu znali šta dalje. LLM omogućavaju da to riješite. Ako naučite koristiti AI, vi možete napraviti čuda i ljudi rade čuda zbog toga. Ono što je problem kod FT8 je to što je FT8, isto kao i svaki drugi mod, bazira na povjerenju. Ja mogu bilo što napisati. Znači, nema call sign, vaša pozivna oznaka je trivialna. Evo ju pišem unutra. Možete napasti denial of serviceom. Ono što je jako bitno kod FT8 je da on spada ono što zove LPI, odnosno Low Probability Intercept. Ako radite sa užasno malom snagom, možete komunicirati bez da se vidi. Treba se na spektralno se može vidjeti, ali se dosta teško se detektira to. Pošto je potrebna snaga za odašiljanje i osjetljivost kojom treba da je mogli dekodirati je takva da je praktički nevidljiva. Možete pogledati to na pravom spektrografu, to će se vidjeti, ali ono što je zgodno isto kada je globalni doseg. Znači možete komunicirati praktički nekažnjeno. Ono što je zgodno je da to lijepo radi, ono što nije zgodno je to što je propusnost 13 znakova u 15 sekundi, odnosno brzina vam je 0,87 bajtova po sekundi. Pa i nije neka priča. Nećete baš puno prenijeti informacija. DMR, imate tri tira. Prvi tir je license free koji se normalno koristi, to je takozvani PMR 446. To je ono što možete koristiti bilo ko, znači ne morate biti radioamater. Ono što mi koristimo je tir 2 do 5 vata, to je normalni ovo. Tir 3 je full signal instinct, trunking i sve ostalo koji zapravo je predviđen da bude komercijalna tehnologija koja će se prodavati i koja će imati ipak nekako centralno upravljanje. DMR ima ili basic privacy, što ima većina ovih naših uređaja koje koristimo, koji je 40-bitni EC4 koji možete probiti doslovno na bilo čemu. Laptop možete čitati u realnom vremenu. Možete napraviti enhanced privacy koji koristi malo jače ključeve, ali ili ćete koristiti to što nije baš bog zna kako zaštićeno, ili ćete koristiti AES-256 koji nije standardiziran do kraja. Većina nas koristi ili bez enkripciju mrežu, ili naprosto koristi enkripciju koja je potpuno neupotrebljiva. Sad, kod DMR ima jedna druga stvar. DMR zahtijeva da imate nekakav backbone, odnosno komunikaciju koja omogućava sinhronizaciju. DMR ne radi bez toga da imate backbone-ove, znači ne možete direktno doći samo komunicirati, mislim možete uređaj na uređaj, ali to nije ono što želite napraviti. Vi želite u DMR-u sudjelovati globalno. I sad je problem u tome što stvari koje možete napraviti je možete koristiti nekoliko mreža. Bio je popularan DMR+. DMR Plus je bila mreža koju su Njemci, ja mislim, digli prvi, ali zbog niza stvari koje su sad uopće nisu bitne, jer radioamateri koji, uzgled bude rečeno, ne mogu biti u istoj sobi duže od pola sata bez da se međusobno posađuju oko nekog standarda, ne ljudi, nego standardi. Brandmeister je nastao, koji je sad fenomenalna mreža i ta mreža isto traži neku autentikaciju, morate reći tko ste. Vjerovat će vam na riječ u osnovi. Morate par stvari preskočiti kroz par što se, ali vjerovat će vam manje više.
Tetra je profesionalna. To je ono što koriste službe koje se bave time. Tetra je ok standard iz perspektive standardi iz 2005. 2010. Ona je bila fantastična. Kad je došla, rekli su to je neprobojni standard i to. On ima nekoliko razina enkripcije, takozvani T1, T2, T3, odnosno challenge response. Ono što nas zanima je da je ona fenomenalna za one koji se bave time, zato što je standardizirana, zato što postoji užasno puno dobre opreme za nju koja je kvalitetna i može se jednostavno deployati. Sve ostale stvari zahtijevaju da se jako igrate s njima. Tetra nije sigurna. Nemojte sami sebe uvjeravati da je Tetra potpuno sigurna. Ja neću inzistirati na tome da se gnjavim vas sa time, ali T1 je probijen 2022. Tako što su skužili da on koristi 30 dobitni ključ. To su 4 bajta. Ovaj efektivni ključ možete skrekati u ruku od 10 sekundi, 15 sekundi na kompjuteru. Vi možete snifati Tetra promet i možete ga dekodirati. Ako koristi prvi standard. Svi su u međuvremenu se upgradeali na novi standard, tako da to nije baš tako trivialno, ali prošle godine je firma koja se zove Midnight Blue, koja je ta koja je otkrila ovu tu priču, imate godine Midnight Blue, možete ovo naći, ovaj DEFCON 31.2023. DEFCON vam je ime konferencije na kojoj su oni to pokazali, možete vidjeti video. Dekodiranje Tetre je otvoreno na internetu. Nemojte vjerovati da to se neće moći vidjeti, da niko to neće čuti. Oni su pokazali kako se ovo radi. Prošle godine su napravili to da su otkrili još, mislim, 12 flowova u konkretnom uređaju. Uzeli su uređaj, dumpali su kompletno njegov ROM i skužili su greške koje radi u enkripciji. Tako da ako koriste uređaj tog tipa, poznate nekakav napad na to. Ali sad i ne želim ispasti da sad govorim kao Tetra nije sigurna. Nijedan protokol nije siguran. Jer ako protokol napravite 20 godina prije što se izmisli neka nova tehnologija, ne možete toliko unaprijed planirati što će se dogoditi. Ove sekunde trenutno cijeli internet ima jedan globalni problem, ako pratite LLM scenu, čuti ćete za nešto zove Mythos. Mythos vam je novi model koji namjerava dignuti na tržište Anthropic. To su oni koji radi Claude. Mythos je prvi model koji je zabranjeno koristiti na internetu i neće ga pustiti na internet. Zašto? Zato što su, kad su ga testirali, su shvatili da modelu možete doći i reći ajde mi pronađi probleme u Windowsima i ono vam nađe 700 problema u dva dana. Znači, našao je 700 eksploita za Windows u 2 dana. Iz perspektive nas, jedan eksploit tjedno se otprilike posta na internetu. Uređaj odnosno model kojeg možete treći mu samo grizi i ne morate čak uvesti što hoćete. Nego recimo ja kažem daj mi sruši sajt od konferencije HRS-a. I on automatski nađe sve moguće probleme koje bi se mogli identificirati gore i sruši sajt. To je opasno. Ali tehnologija ide naprijed, to se ne može zaustavljati. Ideja da ćemo biti takvi koji će zaustavljati i reći Tetru ne smijemo pričati o tome da se nju može provaliti. Za bilo koji drugi standard. Da se razumijemo, Tetra od svih naših standarda koje mi koristimo koji radi o materiji najbolja. Što se tiče sigurnosti. Svi ovi ostali su još gori. APRS New Packet Radio, jako zanimljiva stvar. New Packet Radio imam ovdje, igrat ćemo se poslije s njima ako uspijemo pogoditi. New Packet Radio mi izgleda otprilike ovako, to je pločica. Ne znam, koliko je bilo, 150? Tu negdje. Ovo tu je 7-vatni odašiljač koji na sebi ima Ethernet konektor i ideja je otprilike ovakva. Ako razmišljate iz perspektive korištenja žice, ovo uštekate kod sebe u switch i na njega možete spojiti 4, mislite 4 trenutno, 4 ili 5? Ne znam o brzini, ovisi. Ali možete spojiti nekoliko uređaja koji su spojeni preko radio protokola, znači spajaju se preko u ovom konkretnom 70 cm bandi, to je 432.500 je frekvencija koja je slobodna. Imate 300 kilobita komunikacije u Simplexu, odnosno 2x150 i ovo može služiti de facto kao switch. Znači uštekate to u svoj switch doma i nakon toga 4 uređaja koje spojite dobiju podatke kao da su žicom uštekane na taj switch. Radi jako, jako dobro, sporije, ali radi na ogromnoj udaljenosti. Ja sam ga probao, nisam jako, moram priznati da sam potrošio možda 15 minuta da sam komunicirao, ali recimo Zagreb-Bjelovar radi. U direktu, znači point to point, nije bilo 300 kilobita, bilo je 100-tinjak, sa usmjerenim antenama s obje strane. Ali reći ću da moji testni uvjeti nisu nužno bili jako temeljiti.
Jedna antena je bila kao i svaka prava antena zavezana sa vezicama, a druga je bila u mojoj ruci dok je uspijem naći u kojem smjeru je moja kuća i vidjeti da li to radi. I onda su me žena zvala da se moram prestati igrati i da moram raditi nešto korisno. Tako da nisam baš bio jako temeljit u testiranju, ali radilo. Može se. Oni pričaju o do 500 kilobita i pričaju o do 200 kilometara, ali to kad krene sa do od laži i statistika. Tako da, i druga stvar koja je užasno zabavna meni barem, da ga Amerikanci ne mogu koristiti brže od 56 kilobita. Nemaju nigdje u bandu dozvoljeno da ne smiju koristiti više od 100 kHz na jednom kanalu. I to im je limit koji im je nametnut njihov interno i oni zapravo ne mogu koristiti to, mi tehnički možemo. Naime, trebate bandwidth naprosto da bi to zgurali unutra. Treba pola megaherca vam treba da bi mogli zgurati cijelu priču unutra. Ok, ovo su meševi. Još jedan put priča, klasična infrastruktura 1 na 1, meš ima nekakav svoj čvor, tu ima sad hrpica stvari koje možete koristiti. Nemojte se iznenaditi, protokoli se zovu čudno. Recimo, postoji Batman. Big area, massive mesh, nešto. Skraćenica je namjerno da bude Batman. To je mreža koja je recimo zamišljena da radi na layeru 2, znači da šalje pakete. Postoje neke druge, 802.11s, LoRa, Manet i tako dalje. Ne da mi se uopće ni pokušavati ulaziti u detalje, zbog toga što ih ima hrpa. Svaka mreža ima neko svoj razlog zašto je neko napravio. Svi se objašnjavaju da je njihova mreža najbolja na planeti i radi fenomenalno. Nije istina. Nego svaka ima nekakav svoj razlog zašto postoji. ARED koristi OLSR, odnosno OpenVRT. Meshtastic postoji. Ono što vas zanima kod svih tih mesh mreža je kolika je maksimalna udaljenost koju može pokriti i kolika je brzina koju može napraviti. Ovdje ne pišu brzine, zašto piše samo Mbps, znači da se brzina mjeri u megabitima, obično 1.2, ili u kilobitima kod LoRe, ili naprosto imate IP native, pa onda što možete dobijete. ARED, koji ćete čuti spomenuti često, je Amateur Radio Emergency Data Network, koji je zamišljen da bude, kako se kaže full stack na hrvatskom? Full stack. Kompletna mreža. Kompletni paket. Znači, zamišljeno je da imate napravljeno to da u nekoj jednoj kutiji imate sve što vam treba. Znači, ono što zapravo radi ista priča kao NPR-a, ja kao radioamater želim znati kako ovo radi, ali kao korisnik želim ovdje uštekati žicu i ovdje se događa magija i onda na drugoj strani žice izlazi van internet. To je ideja ARDN-a. Oni koriste tehnologije koje su jasne, mislim sve se to može objasniti, mikrotik, ubiquity, konfiguracije ove ili one, ali njegova osnovna ideja je da vi zapravo omogućite da se mreža podigne jednostavno i da ta mreža radi stabilno. Ne želite znati kako se rade kobasice, što bi rekli. Jednostavno rade se. LoRa, Meshtastic. LoRa smo rekli, imate frekvencije koje su relativno dogovorene, obično su ove frekvencije koje su dozvoljene za sve. Ogromni domet, užasno mala snaga, recimo 15 km. Ja ću samo jednu stvar reći. Recimo, ovo što za grad Zagreb sad radi je, ako razmišljate radioamaterski, je potpuno suludo. Zato što ono što oni pokušavaju napraviti mrežu koja očitava sa 750 lokacija, očitava 150.000 lokacija, znači 150.000 se javlja na 750 lokacija, ali su lokacije vodomjeri. Vodomjeri imaju tu ružnu karakteristiku da su u šahtovima. I ne samo u šahtovima, jer vodomjeri su obično 1,5 ili 2 metra unutra u šahtu i onda gore čelična ploča. I vodomjer je najgori moguće mjesto od kud možete emitirati. Ono što oni će raditi, koliko sam ja vidio iz ove njihove implementacije koje su sad bili demonstrirali, vezat će se na sam šaht. Znači, na poklopac od šahta će staviti gore nekakav vod koji će omogućiti da šaht funkcionira kao dio antene. Ne znam kako će to raditi. Netko ko se bavi komunikacijom u meni vrišti sa idejom da bi imali komad željeza koji je ubetoniran u pod da bude antena, ali bolje je nego imati antenu na 2 metra dubine oklopljenu sa armiranim željezom. U svakom slučaju. Tako da mislim da je to bila njihov izbor. Naprosto su rekli ili hoćemo napraviti ništa ili ćemo probati napraviti nešto. Uvjerit ćemo se da je to super. Isto tako, jedna od stvari koju ja imam kod implementacije može raditi na 433, 868 ili 915, ovisno o tome gdje je. Europa je 868, 915 su Amerikanci, a 433 su sort of kind of svi. Ali
Naši su 868 obično. Ne, naši su 868 sigurno, zato što 915 vam je onaj dio guardbanda od GSM operatera, znači između uplinka i downlinka baznih stanica vam je to. Tako da ne možete biti na 900 MHz gore. Priču sad o tome, taj halo koji ja tamo imam i zapravo ne mogu ga koristiti brže od megabita i nemam gdje. Ovaj halo koji, to je posebni jedan protokol, pričamo o njemu. Dobijete Kineza uređaja i sad morate ukucati jeste. Drugim riječima možete vi raditi na 915 ako mu kažete da ste u Americi. Da, apsolutno. Isto kao što možete uzeti mikrotik i reći da ste u u Južnoj Koreji, pa onda raditi sa snagom od koliko god veće snaga koju mikrotik može dati prije što se zgori. Ali to ne znači da je nužno da je to legalno. Mislim, ali ok, od onih koji su dovoljno stari, prisjetite se koliko je legalna snaga na CB-u? 5 kW ili? Samo pitam. Zato sam radio sa Taljanima, mislim, pa onda mislim, 5 kW mi djeluje kao potpuno legitimna brojka. Tako da, može se. Ja ću samo... Čekajte, ali HAKOM ima načina da izmjeri snagu. Nemojte me povlačiti za jezik. Nemojte me povlačiti za jezik. Samo ću reći ovako, sjedim svi znate o kom pričam, neću spomenuti nijedno ime. Sjedim u jednom PPS-u jednog radioamaterskog kluba. Jedna mlađi radioamater radi za stanicom, jedan stariji radioamater sjedi sa mnom i pije kavu. I čuje se da čovjek koji se javlja iz Jute, iz Amerike, voice-om, kratki val. I ovaj pita kojom snagom komuniciramo. I moj dragi kolega, pita naravno, mladi amater pita što da mu kažem. Ovaj kaže 200 watts. Ovaj javlja Amerikanac 150. A lažu kroz zube jedan i drugi. Ovaj radi sa linearnom od 2 kW, Amerikanac ima bog zna što sa svoje strane. Tako da, to što je dozvoljeno, to ništa ne znači. I ja ću samo reći da taj isti radioamaterski klub koji je iz Zagreba, kad ga gledam na FT8, ima toliko jako odašilje da vidim refleksije na bandu. Znači imam centralno njegove frekvencije, vidim refleksije sa strane, točno vidim kompletan waterfall. Molim? Da, od vode, da, voda je kriva, točno, to, voda je kriva. Imaju ovdje, nema ovdje kolege koji su servisirali te uređaje. Koliko dugo traju ove 2 kilovatni pojačala koja se pojavljuju negdje okolo? Ovisi koliko je servisirate. Ne, znam. Ali, kažem, ljudi to ne sprječava. Tako da to što je ovdje nije legalno, nije. Isto kao što nije legalno raditi na kratkom valu sa... Ma znam. Opet, neću ulaziti u to. Mene su prijavili, evo čisto da imam mrvicu vremena, samo ću ispričati kratku priču osobno. Jedan dan, dobar dan, policija meni na vratima. Doslovno, kuća, vrata. I sad dolazi policajac, najobičniji policajac, patrola. Dobar dan, ili ovo vaša antena na krovu? Sad, moja kuća je, moja antena, zašto vas je to briga? I sad uglavnom mi se malo isprepucavamo, jer meni idu na živce ljudi koji mi se pojavljuju u uniformi na moja vrata, to mi je onak iritirajuće malo. I uglavnom dođem kroz kratki razgovor sa njegovim inspektorom koji je mene zvao do toga da je moja susjeda, njoj je prestao raditi televizor. I onda je ona vidjela da imam antenu na krovu i rekla, dobro, moj televizor ne radi, antena je na krovu, to je on je kriv. Nazvala Odašiljači i veze, jer tamo piše na HRT-u da se zove Odašiljači i veze. Dragi ljudi iz Odašiljači i veze su otišli na HAKOM-ove stranice, našli tko sam ja, našli moju dozvolu i onda su mi rekli ženi kako se ja zovem i gdje ja stanujem. Onda je meni pozvala policiju. I uglavnom onda meni policija banula doma i onda sam ja prošao kroz proceduru. U kojoj sam morao nazvati HAKOM i prijaviti sam sebe. To mi je najjednostavnije. Ako vas ikad neko gnjavi, prijavite se HAKOM-u. Otkriću jednu malu tajnu. Dođe mi inspektor HAKOM-a, za kojeg su mi isto tako nek setovac je, pa onda su mi rekli nemojte ići pit, jer ga znam 30 godina, i dođe i se pitaju koju stanicu imaš. I on pokažem stanicu, čekaj, to je koliko? 14 MHz. Pa ja nemam ništa ispod 300 MHz u autu. Ja to ne mogu izmeriti. Dobro, kaj sad? Da, jel to radi? Pa dobro je. I potpiše i tako, imam papir da je sve u redu. Jer je u redu.
Znači ništa nisam lagao. Stanica nije modificirana, stanica je po PS-u, ali nemaju opremu za mjerenje. 15 MHz, 20 MHz, ovo dolje. Koga briga? Meni su... A zašto? To je druga priča. Ja nisam htio da izmjere. Ja sam htio da potvrdi da je u redu. To su dvije različite radnje. Ja želim biti... Ne, cilj je biti legalan. Ne, on je došao ovo sa standardnim autom bez da vidi koja je smetnja. Inače, ustanovilo se vrlo jednostavna stvar. Dok smo došli kod žene doma, jer smo na kraju otišli kod nje doma za kad nju ne radi televizor, onda smo stavili da onaj veliki centralno pojačalo koje žena ima u svojem stanu, odnosno u zgradi, kad smo otvorili kutiju, pojačalo je bilo bijelo dolje, a žuto gore, jer je počelo se već pupat od grijanja. Jer se prigrijavalo kompletno, potpuno, 15 godina staro. I onda ovaj inspektor koji je došao gore, da se rekao ženi, čujte, ja ću vam isključiti s ovoj struje da ne zagori, pa ćemo onda to plombirati, pa vi kad dođe službeni čovjek koji će popraviti vaše pojačalo, javite nam se. I onda je ona 2 tjedna me mrzila zbog toga što je ona morala popravljati pojačalo svoje. Bio sam ja kriv. Radioamateri su krivi, to znate. Mislim, jeste ikad bili optuženi da po noći palite svjetla ljudima? Ja jesam. Susjeda s druge strane, ja sam na Trešnjici ogružen sa užasno gusto s kućama, žena je kupila od Kineza ove lampe za gore, to koje se pale na dodir. Imate one tačeve. I onda ja upalim predaju sa tipa 5 vata. Njoj polude svjetlo po kući, počne se paliti i gasiti. A kad sam radio po noći u 2 ujutro, onda me ona drugo jutro je bila onak sa područnicima i pita, jesi ti radio možda nekaj? Da. Kaj je bilo? Njoj se palila i gasila svjetlo, mislila da neko došao u kuću. I onda tak. No, ajmo pričati dalje. Meškor i meštastik. Meškor je slična stvar koji meštastik, znači opet meš mreža, komuniciranje i sve ostalo, ali ono što su promijenili i što je jako zanimljivo, jer to znam da Igor me isto pingao da to stavimo unutra, kad jedanput se uspostavi komunikacija i kad se zna na koji način protokol funkcionira, onda se ne radi flood, odnosno ne šalju se puno podataka preko mreže, pa se može prebaciti, odnosno može se puno više podataka se može prebaciti zato što mreža sama ne troši previše. Znači, overhead mreže nije velik. Zašto sam sad blesirao je zbog toga što pokušavam shvatiti kako je preveo hmelj. I otkud je došla riječ hmelj u prevodu, jer je ovo preveo AI, jer sam kad sam radio tablicu koristio AI, ne znam šta je hmelj. I mi neko pada na pamet zašto bi, koja je engleska riječ koja se prevela na hmelj. No dobro. Uglavnom, maksimalni hmelj je 64. Šta god da to bilo u konkretnom slučaju. Ok, Heaven Manet. Da, maksimalni hop, točno. Bilo mi je vremena da se ne prebacim na engleski, pa onda... Uglavnom, maksimalni hmelj je 64. To ste naučili nešto novo. Heaven Manet je ona mreža koja odgovara onome što sam prije pričao o retikulumu, kojeg ću spomenuti još malo kasnije. On je zamišljen da bude isto sve kao što je i ARED, odnosno da imate komunikaciju, da imate routing i da imate networking normalni, koji je sve u jednom komadu. I sad samo da kratko spomenem taj nesretni Haven, odnosno Hallow. Hallow je ova kartica koju imam tu na svojem Raspberry Piju. Ona je jeftina, to je $14 kartica, to služi za van, to je najobičnija kartica koja ide u laptop. Zato je zamišljena tako. Tehnički će biti moguće kad se ovo pojavi da vi svoj laptop raskopate i stavite karticu u njega. I da budete omogućite da više niste na 802.11 ABGN standardu, nego ste na standardu koji se zove AH. AH koristi niže frekvencije. On koristi frekvencije ili 868 ili 915. Nažalost, evropske verzije trenutno nema. Kinezi su počeli prvo raditi i standardizirati američku verziju jer je veće tržište. Pojavila se prva implementacija sad prije mjesec i pol, 2. Čekam da se kartice dogode. Ova kartica je po američkom standardu, samo da vidim da li radi uopće, ali ne mogu postići brzinu. Jer ne mogu koristiti legalno ovo, jer ću uletiti u bandu u kojem su repetitori odnosno bazne stanice od operatera, a to nije baš neka fora. To će me HAKOM doći tražiti, stvarno. Ali Hallow je užasno zanimljiv, zato što je 300 mW je maksimalna snaga koju smije izbaciti van. Naravno, ne smijete s njom emitirati, zabranjeno je. Opća dozvola je do 25, odnosno 100 pod nekim uvjetima. Ali Hallow omogućava za 350 mW 2 km udaljenosti s optičkoj vidljivosti. Znači, zamislite da imate laptop koji radi na 2 km udaljenosti wireless, što je sasvim ok. To je fakat nije loša ideja.
nećete to moći napraviti, imat ćete 200-300 metara, ali svi koji imate kuće, vikendice, koji imaju udaljena zvona, koji imaju kamere vani i to, ovo je standard koji ćete često koristiti. Jer se pojavio sad, imate zakupiti rutere, pošto to Kinezi lažu kroz zube šta je unutra, ali to je Halo, koji radi na ilegalnom bandu, naravno, jer u Europi ga ne smijete koristiti inače. Ali radi jako dobro. 4 megabita daje slike i možete imati sliku wireless i to. Ok, mi smo sad potpuno ludi sa time. Wireless off-grid je koliko hoćete toga. Imate milion mještastih čvorova, imate Hamnet, imate Halo mrežu, odnosno retikulum, sve se to implementira unutra. Ali ono što ja sad želim izbjeći, želim sad stati sa pričom što se tiče skraćenica, je problem sljedeći. Imate jedno 50 standarda koji postoje trenutno, možda i više. Neki od njih su layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 i to. Ja se bavim mrežama u životu i bavim se security. Meni su sve te stvari savršeno jasne. Oni od vas koji se ne bave time, nego se došli iz nekog drugog backgrounda, nemate pojma o čemu ja više pričam. Jer danas standardi izlaze svaka 2 tjedna. Ono što treba razumjeti je da je mreže kao takve su se počele dijeliti u one koje se bave velikim snagama, one koje se bave malim snagama. Počeli su dijeliti one koje pokušaju pokriviti veliko područje ili malo i pokušavaju prenositi ili glas ili podatke. A sve dalje su nekakve skraćenice. 3, 4, 5 slova i nekakve stvari tipa ESP32, RP2, 2040, $2, SOC 5, meštastik. Ova rečenica nije imala nikakvog smisla prije 10 godina, to će nema ni danas, nije rečenica, ali to je to. E sad, ajmo kratko samo još spomenuti vektore napada i ajmo kratko spomenuti legalni status toga. Za početak svako ometanje je kazneno djelo. Nemojte se uopće zezati s tim jer to fakat nema smisla. Ako ometate službe koje pomažu nekome, ja ću vas doći tražiti, ako ne, doći vas tražiti hakom. Jer ja ne smatram samo da je to kazneno djelo, ja smatram da je to naprosto djelo protiv opće sigurnosti, ali moje sigurnosti isto tako, ne samo opće, to nisu opće stvari. Ako vi imate nekakav signal na kojem radi policija ili na kojem radi civilna zaštita, na kojem radi hitna, to ugrožava mene kao osobu i to treba ljudi razumjeti. Nije samo to igranje sa stanicama. Nažalost, oni koji su ovdje su s toga savršeno svjesni i znate o čemu pričam. Oni koji se igraju s time nemaju pojma o čemu pričam, oni se igraju. I oni su zapravo najopasniji. Jamming je danas trivijalno jednostavan, zato što su radioamateriji nezaštićeni, zato što su stanice jeftinije od ručka, pa smo sad razgovarali, došao mi je kolega, me pitao da li može kupiti neku radiostanicu, onda smo stavili da trenutno Baofeng košta $24. To je jeftinije nego ručak. Ako budete nešto suvislo, ne smijete naručiti, ne smijete cugu naručiti, inače ćete biti preko te cifre. Tako da, jamming je nešto što je namjerno ometanje i što se dešava sve češće i češće, jer se djeca igraju. Pasivno prisluškivanje je još gore. Zabranjeno je slušanje, to smo apsolvirali bili tu priču tamo za šankom, ali uređaj za pasivno prisluškivanje, odnosno za slušanje, ovo tu je jedan za male frekvencije, ovo je za sve frekvencije, ovo se može koristiti za većinu frekvencija, a oni SDR-ovi nekakvi mali, evo sad ovo tu je antena za jednog takvog, ali hoću vam pokazati jedan mali uređaj, htio sam uzeti najmanji SDR koji imam doma. Ovo je najmanji SDR koji sam mogu nabaviti. Ovo tu je cijeli prijemnik. Znači, ovo. Izgleda kao web stick obični. Ovo je najnormalniji SDR koji pokriva sve ove standardne frekvencije, do 1,2 ja mislim da je tu negdje. Jedna stvar koja me ga muči to što je konektor mu je bio problem, pa su smislili konektor koji je lošiji, pa moram koristiti ovu antenu. Ali nije loše zašto se antena može mijenjati visina, odnosno dužina antene, pa radi na većini dijelu spektra. Ovo je, mislim, 30 eura, 25. Tako da prisluškivanje je nešto što danas ne da je moguće, nego je vjerojatno. Ako koriste bilo koju analognu frekvenciju, neko vas sluša. Ne bi smjeli snimati to, ne bi smjeli reći da nekog slušate, ali sama činjenica da postoji valjda 20 softvera koji mogu nekog slušati, govori to da zapravo slušanje je najnormalnija stvar. Svako će vam prodati to. A da ne govorimo o tome da prijemnici, kao što je ovaj moj tamo HKRF, koji su koštali $600-700 kad su izašli, sad koštaju 90. Danas nije nemoguće, napravio sam to doma, nažalost ne mogu to ovdje donijeti jer mi je to na Linuxu jedno kojeg ne mogu ovdje dići. Napravio sam recimo skriptu koji omogućava da vidim kompletan amaterski band i mogu vidjeti točno na kojem kanalu neko emitira trenutno.
ne slušam, nego samo radim, Fouriera radim, tako da vidim po frekvencijama ko emitira gdje, ali vidim koji je kanal zauzet, pa ne moram nagađati više. I mogu autotune napraviti koji će mi se prebaciti na kanal da ga mogu slušati odmah. To je fenomenalna stvar, ali govori da je pasivno prisluškivanje potpuno normalno. Spoofing i relay napadi su nešto drugo, za replay napadi. Najčešće spomenuo danas je da postoji GPS spoofing ili lažni APRS u kojem ja mogu glumiti da sam netko, tipa ja želim da se vidi da je Igor u Zagrebu, pa pošaljem APRS paket s njegovim vozilnom oznakom i sa GPS lokacijom iz Zagreba. Ok? I niko to ne može uloviti. Možete raditi caller ID spoofing, znači možete se predstavljati kao neko drugi na DMR-u, možete na Tetri počitati ko radi, imate programe koji se mogu skinuti za Linux koji omogućavaju da na Tetri vidite ko s kim razgovara. Ne možete vidjeti o čemu, ali možete vidjeti ko s kim. Znači možete pratiti komunikaciju na Tetri na razini znam koliko stanica postoji i ko razgovara s kim. To je nešto što se događa. Nemojte se nikad nemojte misliti da to je nemoguće napraviti. Moguće je, trivialno je, jeftino je. Imate različite gore napade na infrastrukturu. Ako vidite negdje da sam spomenuo CVE, CVE vam je Common Vulnerability baza koja vam daje popis stvari koje se mogu provaliti, znači sigurnosnih propusta u softveru ili hardveru. CVE vam samo znači da ovo možete pročitati u detaljima tako što pročitate opišete ova dva broja. Kažete CVE 2022 i onda 24404. Ovo zapravo znači 24.404 prijava u 2022. godini. Samo ću reći da broj prijava raste eksponencijalno, jer LLM-ovi, odnosno AI-evi sve više i više stvari razbijaju. Ako imate 24.000 prijava u nekoj godini, to govori o tome koliko su softveri i hardveri loši. Tako da ako vas nešto zanima, kad vidite negdje piše negdje CV, to znači da je javno dostupno. Ta informacija je javno dostupna, zna se koja je. Možete pročitati o čemu se radi točno. Ok, naš je problem, radiomaterski. Naši podaci su javno dostupni, trajno su vidljivi i zloupotrebljavaju se. Nemamo privatnost. Ako imate pozivnu oznaku nekog znate ko je, znate gdje je, znate čime se bavi. Pravila su zastarjela, jednostavno ne prate nas. Mi mislimo da su pravila fiksna. Jesu, ali su fiksna u 30 godina starom frameworku. Nas muči to što su digitalna pravila loša, ali to nije moj trenutno problem, to je problem nekako koji mi moramo svi zajedno riješiti. I treća stvar je dijeljenje podataka. Ja obožavam Ham Spirit. Ja volim dijeliti podatke s vama, ja volim razgovarati s vama, ja se volim družiti i komunicirati s vama. Ali mi podatke dijelimo kod da nema sutra. Koristimo nego na Facebooku. Ja za svakog od vas mogu pogledati na osnovu pozivne oznake, ne samo ono s kim ste bili na roštilju, pa mogu pogledati gdje stanujete, slike od vas, od ovog, od onog, to radimo namjerno. Trenutno, QRZ baza ili koja god već, je valjda jedino mjesto gdje ja mogu skinuti za neko kompletne podatke, on ih još sretno ih baci gore nego na Facebooku. Jer na Facebooku niko neće napisati adresu svoju. Ali radioamateri hoće jako sretno na svojoj bazi. Kao, gle, moja kuća, ja sam tu sad, živim ovdje na Siciliji i ovo je moja kuća i ovo je moj pas i ovo tu je slika moje zastave na krovu i moja antena i sve ostalo. Tako da, mi smo ugrozili svoju privatnost i imamo zastarjelu regulativu. Ono što hoću reći, kad kažem da se nešto aktivno zloupotrebljava, ovdje, a to je jedna potpuno druga veća rasprava, o kojoj ćemo morati kad se primiti nje, radioamateri ostavljaju jako puno pisanih tragova. Znači svaki put kad vi uzmete FT8 i pošaljete nešto, vas zapiše PSK reporter, vas zapišu spoteri, vas zapišu hrpa baza. A koriste VSPR, ili ne koriste VSPR? Whisper, protokol za komunikacije. Sveučilište, odnosno u Bostonu je sveučilište plus još nekakav laboratorij, su skinuli kompletne VSPR baze i radi machine learning na njima. I koriste ih zbog toga da ustanove, znači zadnje što su tražili onaj Malaysia Airlines avion, su tražili tako što su gledali rasprostriranje signala na cijeloj planeti u trenutku kad je avion nestao i pokušali su ustanoviti da li postoje čudne refleksije na prostoru gdje se avion kretao. Dokazali su da je moguće pratiti avione preko VSPR baze. Ali ono što ja želim reći je, u doba u kojem postoji GDPR, oni uzimaju vaše podatke koje ste vi zapisali, agregiraju ih, obrađuju i koriste da bi se nešto identificiralo. A kako znaju da otkud je avion krenuo, otkud su podaci došli? Zato ste vi rekli gdje otkud došiljete. A oni koji su primili su rekli otkud primaju. Znači, podaci koji su direktno vezani uz vas se koriste za nekakvu obradu. O tome isto treba razmišljati. Vi podatke ostavljate okolo i to se može upotrijebiti bilo kad.
Da. Odete na more i naravno vi ćete napisati ja se javljam iz Splita. To više ne pali. Dakle, to ne prolazi. I onda morate lagati. Ne morate lagati, zašto? Nema EQSL-a. A zašto? Pa možete Lotvu reći, u certifikatu možete reći promjenu lokacije, to se može napraviti. Možete u certifikate za odvojene. Otvorite 3 certifikata. A to 150 certifikata. 5 adresa može praviti, ja izaberem gdje sam. Pa da. Samo što treba 5 puta pod zahtjevati certifikat, odnosno treba im reći koje adrese su tamo aktivne. Da. Ali budimo realni, ljudi su ljeni. Ja sam prvi ljen. Ja neću tražiti 5 certifikata, tražit ću 1. I onda ću nakon toga reći kad mi treba komunikacija, Isuse Bože, sad se premaknuo sam se u drugi grid. Dobro, bit ću u Zagrebu, ok. Konkretno ja sam manje više cijelo vrijeme u Bjelovaru. Zato što mi je stanica u Bjelovaru i kad razgovaram sa stanicom uvijek je u Bjelovaru, zato što sam zbog mojih niza susreta sa policijom, HAKOM i svim ostalima i paljenjem i gašenjem svjetala ne da mi se više, pa više nemam stanicu doma, pa iz Bjelovara radim jer mi je tamo puno lakše raditi i jer je puno ljepši grad i niko ne prijavljuje, pa onda mogu raditi, pa recimo moje QTH se nikad ne mijenja. I nikom neće doći ovi iz Bjelovara u Zagreb. Neće kaj raditi. Ma to su ti isti ljudi tehnički, ali mislim uvijek mogu razgovarati sa ljudima iz Bjelovara koji su fantastični ljudi, mogu se s njima podružiti, popiti pivo i porazgovarati se zašto oni žele da neko tamo nešto radi. No, šta nas čeka u budućnosti? Halo će biti užasno koristan. To je ova jeftina kartica zašto će omogućiti ljudima veliku udaljenost. Ljudi žele imati sporiji internet, ali na velikoj udaljenosti. Ljudi ne žele se zezati s time da im jedan zid od knaufa smeta da imaju punu brzinu. Oni žele moći raditi u svakoj sobi u kući, ne žele imati 20 access pointova. LoRa je jako zanimljiva. Starlink je užasno zanimljiv. Ja mislim da recimo jedna od stvari koje smo mi propustili ovdje diskutirati, a imali smo diskusiju kad smo radili prezentaciju, moja ideja je bila da dođemo i kažemo ljudi morate imati Starlink ako želite glumiti stvarno za krizne situacije. Vaša bazna stanica mora imati Starlink od sebe. Znam da Starlink košta $40-50 mjesečno, ali Starlink je ono što omogućava da se javite s bilo koje lokacije. On nema veliki bandwidth, ali ima ogromni bandwidth usporedivo sa svim ostalim i postoji. I trenutno je on jedini način na koji možete dobiti internet bilo gdje. Slušam. Ja na to gledam ovako. Ja se kao radioamater želim osigurati da uvijek imam redundantni sustav. Pokušat ću imati sve, ali ne želim nemati Starlink, jer mi on je još jedan sustav koji mi daje redundanciju. Nikad neću reći samo njega. Starlink je loša ideja, zato što je pod kontrolom Amerikanaca i još gore pod kontrolom ludog Amerikanca, konkretno. Tako da, ja ne mislim da je Starlink dobar, ali u plejadi svih tehnologija koje imamo ne smijemo jedno izolirati van i reći nećemo zašto je čovjek lud koji stoji iza nje, neće nas to daleko dovesti. Stacionarni satelit koji pokriva sve osim Sjeverne Amerike, Južne Amerike i Japana osigurava sigurno vezu u svim vremenskim uvjetima. Slažem se, samo što malo me muči ona 2 reda veličine udaljenosti. Ne, 20 centimetara tanjuri. Da, ali 30... Nemam iskustva. Tamo od Ostraga imamo čovjeka koji je par puta se susreo sa satelitima, pa samo ću pitati da ova razlika među 360 km i 36.000 km je malo problematična, je li tako? Ne, to je problem. Geostacionalno je jako daleko. Užasno je daleko. Može da se čuje sve sa 10 vati, ne smiješ imati više. Ali se čuje sa 10 vata sa usmjerenim antenom koji mora pratiti satelit. Geostacionarni. Jedna lokacija. Dakle, geostacionarni radioamaterski transponder na geostacionarnom satelitu SK2, dakle QoS toga zovemo, Da, taj. on pokriva sve od istočnog roga Brazila do Tajlanda i dole njima je 3 polarno južnu stanicu i gore do Jan Majena. Dakle, to je komunikacija koja radi 24 sata, 7 dana u tjednu, bez obzira zima, ljeto, dan ili noć. Ali isto tako, kažu u Katru, sad ćemo ga malo ugasiti. Dakle, tu opet imamo onda... Ne, ali there is no free lunch. Ne postoji ni jedna tehnologija koju se ne može ugasiti. Ili ne može se ometati. Oni koji su dovoljno stari, sjećate se ovi koji su nagnjavili po repetitorima i koji su tamo pjevali, puštali muziku i sve to skupa. I radioamaterska, mislim, svima su išli na živce.
Ako nekom nisu išli na živce, razgovarajte sa mnom poslije ovoga, imam par riječi za vas. Ali je fora u tome što ne možete zaustaviti ljude. Ljudi su takvi kakvi jesu. Ono što mi možemo napraviti je možemo biti sigurni da ćemo koristiti tehnologije koje nam omogućavaju da riješimo probleme i da ih imamo hrpu. I onda nas ljudi koji nas smetaju, postoji samo jedan mali šum koji možemo maknuti u tom trenutku. Ako Starlink ne radi, ne radi. Ali uglavnom radi pa mi odgovara zašto bi mi trebao. Jer ako mi se dogodi potres, ne želim razmišljati o tome da li će sad Musk napraviti nešto ili neće napraviti nešto, nego naprosto imam za prvu ruku imam link. I mogu imati video onda. I ne moram se šifcirati u kolore. Ali moram imati loru, i ako mi nestane Starlink, da mogu prebacivati podatke koji mi trebaju. Tako da ništa ne isključuje ništa drugo. Ja sam ovdje potpuno otvoren i želim bilo što od ovoga da radi. Što više, ja bi ako ikako moguće dobio jednu veliku kutiju u kojoj imam gumbu u kojem kaže komunicira i sad ona to riješi. Jer hoću sve. To je neizvedivo, ali pokušavamo. Srednjoročno nova tetra izlazi. Prelazi se na 5G kao paketna distribucija koja će omogućavati da zapravo broj kanala bude tehnički neograničen, što god da to značilo. Znači imat ćete stanice koje će raditi preko 5G mreže, koja neće vjerojatno biti operaterska, nego će biti operater koji je zapravo virtualni operater, koji će onda omogućavati komunikaciju među uređajima. Kinezi to već imaju. Oni to zovu... Neko mi treba pomoći sad, ja se ne mogu sjetiti koje je njihovo glupo ime za to. World Radio, nešto. Za $200 možete kupiti od Kineza uređaj koji je zapravo 5G uređaj, koji enkodira zvuk koristi 5G mrežu, ima nekakav prepaid karticu koja radi globalno u nekim operaterima i omogućava da zapravo se dva uređaja čuju. Jako je skupo, zato što oni to moraju osigurati da svugdje radi, ali to već postoji. Samo pitanje kada će se pojaviti kod nas. Ono što je problem toga svega skupa je što 5G mreža po meni i dalje nije rješenje, zato što se meni ne čini da je pouzdavanje u to da će kompletna infrastruktura raditi kad 5G mreža radi je dobra ideja. Jer 5G mreža nije ništa bolje od 4G mreže ili od 3G mreže ili bilo koje druge centralizirane mreže, jer ona isto može pasti. Ako mi cijeli sustav koji je sustav za kritičnu pomoć bazira na tehnologiji koja se oslanja na bilo čiju tuđu infrastrukturu, to nije dobro. Ja želim imati svoju infrastrukturu ako se bavim time. Ili želim radiomaterije biti za sebe ako se bavim time. Ista priča s 3GPP-om i sad tu nekakvim quantum resistant, crystal, Kyber, bla bla bla. By the way, ovo ćete čuti sve češće. PQC, PQC, odnosno post-quantum kriptografi je naziv za standarde koje omogućavaju da ono što ste vi danas kodirali bude zaštićeno kad se kvantni kompjuteri pojave. PQC će vam postati jako često spominjana stvar u iduće 2 godine, jer Google tvrdi da oni 2029. će imati kompjuter koji može dekodirati sve što se trenutno koristi. Implikacija je enormna, da se razumijemo. Ono što oni recimo kažu da će njihov kvantni kompjuter moći uzeti recimo sve zapise koje su imali iz tetre i onda ih dekodirati i poslušati cijeli zvuk iz toga. Bez obzira ko je zapisao i kad. Jer će kompjuter biti dovoljno brzi da mogu dekodirati to. Zato zove PQC i svi se sad bore za tim da naprave što je moguće bolje način enkripcije. Ali to je isto jedna priča za kasnije. Tehnologija je eksponencijalno kreće prema gore. Nama je zastrašujuće koliko toga ima. Ono što su prijetnje. AI jamming i deepfake. Ovo će biti grdo. Ja mogu uzeti vaš glas na bilo čemu, uzeti minutu vašeg glasa, uzeti AI i glumiti vas na radiovalovima sad. Ali je dovoljno tehnologija otišla daleko da ja mogu vas glumiti ne samo s vašim glasom, ja mogu raditi bilo koji vaš način rada. Znači bilo koji mogu emulirati s vama, sa AI-em i niko neće znati razliku. Velika prijetnja je isto to što se dronovi počinju zauzimati spektar. Ako uzmete spektralni analizator, idete gledati frekvencije na kojima se dronovi komuniciraju, recimo iza Zagreba. 50-60 dronova ćete vidjeti u bilo kojem trenutku. Probao sam. Uzeo sam dobru antenu, okrenuo se prema centru grada i išao slušati. Samo da vidim koliko ima signala gore. Preko 30 dronova sam sigurno vidio koji se mogu identificirati da šalju nekakve frekvencije, nešto rade na frekvencijama. Ne znam koji su, ali vidim da rade. Dronovi će biti sve veći problem, jer dronovi zahtijevaju jako puno bandwidtha, ali ne samo to, nego dronovi mogu iskoristiti našu radioamatersku infrastrukturu da bi glumili radioamatere, da bi fejkali. Znači, ako ja želim imati dron koji recimo leti od Zagreba do Siska, ili od Siska do Zagreba, a ne želim raditi telemetriju koju se vidi bilo ko, ja se mogu zakačiti kao parazit na radioamaterski sustav i mogu slati podatke kroz radioamaterski sustav. Toga ima sve više. Samo što niko to ne prati jer nismo u tom poslu. Ok. SDR-ovi s druge strane omogućavaju da se mi kao radioamateri borimo protiv toga i oni koji se bave cyber security-em
jer više danas prijem ne košta ništa. Ako imate dobar kompjuter i dobru aplikaciju, možete pratiti cijeli spektar ako treba. Vi sami, više ne trebate za to kupiti nekakav Rode Schwarz uređaj od ziljardu nečega, nego uzmite dovoljno SDR-ova i samo to procesirate u realnom vremenu. Ako napišete dobru aplikaciju, možete pratiti sve. Enkripcija koja je end-to-end je tvornička, znači sad se enkripcija sve više i više koristi i tu sad dolazimo do onog dijela. Ako nas mogu AI-em varat, a ne smijemo koristiti enkripciju, gdje smo onda? Jer, sad, ovdje ću vam ostaviti da možete pogledati APRS-FI, Radio ID, Brandmeister, DX mapove, WebSDR, PSK i sve ostalo. Tu imate gobilno stvari koje su tu neke informacije. Ja ću staviti slajdove na Ham Radio na sajt, da možete da skinuti to. I tu imate sad još nekakve standarde koje su spomenuli, plus open source projekti ove koje sam spomenuo unutra. Ok, mi smo debelo prešli preko roka kako smo dogovorili da će biti prezentacija, ali imate kakvo pitanje možda? Rekli ste ima nekoliko tehnologija međusobno nekompatibilne. Ovako, DMR službeno, ovako, ok, dobro. Da završim pitanje. Novi sam to, mislim, nadam se Da. da će biti u tome. Što kupiti? ICOM-a, njega ste označili kao najperspektivnijeg. Ne, oni su ti koji su zapravo, ICOM je bio najbolji u Destaru pa su odustali. Da sutra ne budemo bez ičega. Iskreno? Ja bih kupio nekog Kineza. Ja bih kupio nekog, ako baš hoćete onda inzistirati da hoćete kao top end Eniton. Da, 878 ili 828, znači Eniton 8 nešto, 878 je bio stariji, ne znam koji je novi. Da, whatever, neki Eniton. Jer vam ne treba vam, DMR je, mislim, koji je problem? Svi oni koji su se ikad bavili radioamaterizmom, znaju da smo mi došli trenutno u jednu fazu koja je meni osobno najbizarnija zbog toga što imate konektore za spajanje antene koji su skuplji od uređaja za komuniciranje. Vi možete kupiti konektor za antenu koji košta 100 eura, a možete kupiti uređaj za 20. I to je ona paradoks. Tako da nemojte kupovati skupu opremu, kupite opremu koja sad radi. Jer kad prestane raditi, kupit ćete drugu i ta će biti bolja. Ako ste kupili prije 10 godina Baofenga ili nekakvog ovog smeća koji su onda pojavljivali se, oni su bili loši. I još uvijek su loši. Ali ako vam padne iz auta ili vam padne u vodu, samo ga odložite u najbliže reciklažno dvorište i kupite drugoga. Ako vam padne ICOM u vodu, onda se dosta živcirate jer ste izgubili 400, 500, 600 eura. Tako da to je taj problem. Po meni svijet nije normalan. Ali isto tako nije normalno vidjeti američkog predsjednika sa uskličnim zecem kako se pred djecom priča o ratu u Iranu. To nije bilo moj bingo card. Ako niste vidjeli sliku, pogledajte. To su one situacije u kojima dođete i kažete ok, ovo je simulacija. Ovaj svijet nije stvaran, mislim. Ono što se dešava oko nas je zapravo simulacija svijeta. Tako da ne vidim iz perspektive nekog ko se bavi jako puno godina informatikom i ovim, jer ja sam, osim što sam radio amater, sam bio 17 godina informatički novinar i sad sam predavač na sveučilištu Algebra, odnosno se bavim se Linuxom, open sourceom i to. Ja sam 32 godine staža već imam. I fora je u tome što nikad tehnologija nije bila ovako zgusnuta, nikad nije bilo ovoliko brzo velikih proboja u svim segmentima tehnologije i nikad se nije događalo to da vi zapravo ne stignete uopće pratiti što se događa, dođe nešto novo. Eskalira brzina, eksponencijalno, jako je teško pratiti. Ja više ne znam što se događa, a trebao bi nominalno znati. Tako da čak i ako ste profesionalac u tom području, bavite se baš samo radiokomunikacijama ili nečim, ne možete pratiti sve. A ako niste profesionalci, pogubit ćete se. Koristite ono što možete i koristite ga kad možete napraviti to. Jer evo, ja sad tu imam na stolu jedno 8 različitih tehnoloških rješenja kojima je isti cilj komunikacija, ali su potpuno različiti. Ako želite biti ekspert u svakom od njih, sretno. Ja nisam. Jednostavno ne možete. Kolega od Ostraga je ekspert za satelite i apsolutno ne mislim da mogu bilo što pričati o satelitima bolje od njega, ali ja ne znam ništa o satelitima, ja ću to priznat. Priznajte to sami sebi i zovite ljude koji su eksperti. Ali postanite ekspert u nečemu. U antenama. I meni su crna magija antena, kogod ga se bavi time, to mene zanima. To mi je najzanimljivija stvar od svih. Ja nikad nisam kužio antene. Koristim ih uvijek i nemam pojma o njima. I priznam to. To je recimo jedna stvar koju nikad nisam razumio, nikad neću razumjeti, a mislim da ni oni koji se bave antenama to ne razumiju objektivno. Nego samo doslovno dođu i kažu antena radi puno bolje od ove druge.
Molim? To. I hoće mi uništiti stanicu? Neće. SVR? Ispod 2. Dobro je. Ono. To je to. Ok, pitanja? Slušam. Pričali ste za dronove. Da. Ti dronovi, šta bi uopće? Ajmo probati suzit malo. Hoćete ružne stvari ili lijepe stvari? Apsolutno ništa, ali ne. Ok, lijepe stvari. Prate požare, spašavaju ljude, ali ono što je glavna stvar je da pokušavate, kad bi reći dronovima, znači ajmo zamisliti ovako, imate situaciju u kojoj se dogodio potres i želite na brzinu vidjeti kakva je situacija u gradu u kojoj se dogodio potres. Najbrži način za ustanoviti globalnu sliku je da dignete drona i da pogledate cijeli grad i da vidite što se svigdje srušilo i to usporedite sa nekom slikom koju imate od prije. To je najjednostavniji način. Znači uzmete drona sad dok je sve lijepo, dignete ga dovoljno visoko, napravite fenomenalno visoku rezoluciju slika cijelog grada i onda nakon toga dođete i kažete, nakon potresa snimite taj isti grad i kažete srušilo se to i to. To se može potpuno automatizirati. Znači kompjuteri mogu uzeti sliku prije, sliku poslije i reći za svaku promjenu visine objekta od 15-20 cm, ako imaju dovoljno preciznosti, mogu reći da se nešto srušilo. Ali, ili lidarom napravite to, pa ne morate uopće nagađati. To se može i slika napraviti, ali lidar još bolje. S lidarom snimite i bok. Ono što je problem je što dronom mora upravljati jedan čovjek. Ako ja mogu napraviti 5 dronova koji će dići automatizirano i koji će samo ići po gradu i napraviti te snimke i vratiti se kad treba napuniti bateriju i pustiti da rade 4-5 sati i dobiti sliku odmah, to je svjetlosna godina odnosno ono što mi možemo sad napraviti. Jer ljudi nemaju vremena, oni koji su kvalificirani, dobri dron operatori nemaju vremena sad se igrati s tim i potrošiti 5 sati na 5 različitih dronova istovremeno. Kompjuteri mogu. Znači, ako je napravim Dawn Swarm koji može tako stvar napraviti, to je fantastična stvar. To je samo jedan primjer, imate hrpu toga. Nadzor požara u šumama, koji je užasno bitan zato što ne želite imati, znači sve što zahtijeva da netko obraća pažnju na nešto što se neće dogoditi. Znači, dosadni poslovi su ono što ćemo za kompjuteri fenomenalni. Ljudi su jako dekoncentrirani u poslovima koji zahtijevaju koncentraciju, a dosadni su. Znači, ako vas pustim da vi sad gledate u sliku koja pokazuje sliku šume termalnom kamerom i trebate tražiti požar. I kažem, požar će se dogoditi možda u nekom trenutku u idućih 4 mjeseca. Vjerujte mi, nakon pola sata ste gotovi. Ali ne želite biti nakon pola sata gotovi. Ja želim da to radi kompjuter umjesto mene. A da bi imao dobru sliku požara, želim imati sliku koja je sa velike visine, onda želim imati drona, a dron želim da se automatski diže i spušta, jer ga ne želim ja da se spušta. Znači da cijela ta priča tehnološki je užasno zanimljiva. Ali, pošto je ovo tu nekakva priča o budućnosti komunikacije, nas sigurno čekaju neki meševi, nas sigurno čeka neka komunikacija, čekam kad prvi radioamater digne prvi dron koji će biti repetitor na užasno visokoj frekvenciji. Da, ali ja čekam prvog radioamatera koji će dići dron na recimo pola kilometra i raditi recimo na 40-50 GHz. Pa postići jako veliku brzinu na velikoj udaljenosti sa line of sightom koji će mu dron omogućiti. To je nešto s čime se nismo još igrali. Budemo, sigurno budemo. Samo je pitanje da li imate dovoljno inteligentnog drona i da li možete laserom poslati gore signal. Golubi će padati, jel? To je to, da, sve znam. Nisam spržio televizor. Allegedly, da. Ona nabavila dron, šta sad? Mislim, malo karikiram pitanje, ali je ozbiljno pitanje. Pašće. Svi dronovi padnu. Mislim, nema nikog drugog, to je jedina stvar koja je sigurna gravitacija, ne znam. Ja sebe gledam, posvađao sam se sa susjedom, imam recimo plas sjena, kuća blizu i ona napali. Mislim, to je, gledajte, to je divni zapad, mi se užasavamo Bronxa, Chicaga, šta oni rade s pištoljima tamo, međutim, kad svako dijete može dići dron i može nešto... Ja sam tu jako liberalan, ja imam logiku ovakvu. Da li vas je mogu zaustaviti da odete u Ikeu i kupite set od 12 noževa? Ne mogu. A da li vi možete napraviti puno štete sa 12 noževa? Ne. Tako da, to što imate drona, to ne pokazuje vašu namjeru.
I ne možete, to imanje drona ne može biti zabranjeno zbog toga što netko ima zle namjere. I onda smo u krivom smjeru idemo. Mi bi trebali napraviti da ljudi budu razumni. Znam, puno tražim. Aha. Da. Ja s veseljem čekam koliko će vremena treba da ti transpondere možete kupiti odvojeno i onda ih lijepiti gdje god hoćete. Znam. Ali je stvar u tome što na koji način oni dokazuju da je transponder bio na vašem dronu. Jer ja mogu doći sad uzeti vaš transponder, odnosno uzeti ovaj uređaj, napraviti da on glumi vaš transponder i staviti ga na vaš auto. Ili na svoj auto i naprosto ga pustiti nek vozi. I prva osoba koja će to napraviti je osoba koja želi napraviti nešto loše. I to je sad ono što mene najviše muči u cijeloj regulativi. To nije samo kod nas. To je regulativa za sve stvari koje su ikad izmišljene, ljudi su takvi kakvi jesu. Oni koji se drže zakona su oni koji ne krše zakone. A oni koji krše zakone, kršenje zakona samo dopišu, pa to oni naprosto neće na dron staviti transponder. Tako da nismo postigli puno. Znači, regulativa ne rješava problem, edukacija rješava problem. Recimo kad lopov želi krsti vaš automobil, on zna, Da. pretpostavlja da imate 1, 2, 3 uređaja, trekera i šta ja znam. On će to pokušati onesposobiti. Da. Znači ih uništiti. Postoji li nešto što lopov ne može naći, a nama je upotrebljivo? Postavili ste mi filozofsko pitanje, bojim se ovaj put. Da li postoji nešto što ne postoji, da on za to ne zna? Ja vas pitam, Ne, ali ne mogu vam reći. Ne mogu vam reći, jer ako nešto postoji, ljudi će znati za to. I sad, da li je lopov, samo pitanje, da li imate sposobnog lopova ili nesposobnog lopova? Jer recimo, evo, dam vam primjer, koji je stvarni primjer iz života, da se bavim baš cyber security. Postoji cijeli jedan dio cyber security koji se zove pen testing, penetracijsko testiranje, odnosno penetration testing, čija ideja je da pokušate sustave razvaliti tako da dokažete da su oni zbog nekog razloga nesigurni. Unutar penetracijskog testiranja postoji to nešto zove fizičko testiranje ovoga uređaja, odnosno prostora, u kojem ja želim imati različite načine na koji mogu ući u nekakav prostor. Neću koristiti ni jedan jedini legalni način, ali nisu ni ilegalni. Ja sad mogu uzeti nešto i s tim mogu otvoriti sva vrata u ovom hotelu. To nije protuzakonito imati uređaj. Protuzakonito je otvarati vrata. E sad, da li će vaš lopov koristiti uređaj koji se može kupiti na internetu za 3 eura ili će koristiti pajser pa razvaliti cijela vrata, samo je razlika između dobrog lopova i lošeg lopova. Jedan drugi su lopovi i pitanje sofisticiranosti. Tako da ono što vi govorite da, može se provaliti u aute, ali pitanje je da li vaš lopov provaljuje u aute tako što mu je neko prodao kutiju i rekao koristio na ovaj način, ili je vaš lopov uzeo nešto ovako pa je naučio to koristiti, ovo se može koristiti za to. Imate rolling kodove, možete otvarati aute, stare aute možete otvoriti s ovim. Mora biti jako stari, 20 godina ili stariji. Ali jer nisu bili, tehnologija nije bila dovoljno jaka onda. I ljudi su rekli dovoljno je da mi napravimo rolling kod zaštitu. Nikom nije palo na pamet da će neko moći napraviti mali uređaj koji se drži u džepu i koji može te rolling kodove skinuti, izvrtiti kompletno i samo pustiti ih na auto i nakon 3 minuta otvoriti auto. Znači, da li postoji nešto što se može sakriti? Ne. Samo je pitanje na koliko, mislim, da, ali koliko dugo. I koliko je sofisticiran lopov koji vas napada. Jer lopovi su prestali biti lopovi. Mi smo to sad počeli koristiti izraze cyber aktivisti. Jer ne mora biti nužno lopov. Može biti netko ko radi za neku državu. Čiji je posao da vam provali kod vas. Ali nije to drugo. Da, ali ista grupa ljudi je. Jer ti ljudi koji napadaju, saznaće se kako su oni napali, a onda će oni koji napadaju, a konkretni lopovi su, će iskoristiti taj način napada. Tako da nema zaštite koja je bila univerzalna. Ne možete se zaštititi od svih lopova. To je istina. To je da, ali druga stvar koja je meni puno gora je da je Murphy bio optimist. Ali dobro, ajmo s tim završiti, zašto smo prekoračili smo jedno, koliko sat vremena smo probili rok. Pa nije još. Uglavnom, ljudi, hvala vam, vidimo se negdje tu vani na nekoj cugi ili na nečemu.